Kaseng Hill Farmer Union peringkat bagi nongrap nilai kendu yau Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District hadin bagaseng bagi nongrap nilai sam yau kubi kum gadak bakim sko mento isu ya kador bandi hadin ba nakleng jongi kum kaseng ringkat bagi nongrap kum gadak jong bangim sko mento isu ya kajing yo ya kador jong kubi ngena sia sam no agatugas ni tingila yo ya kajing khot na audisi ban ya kran halor ni kabenta mentagas ngila wan ya kendu ya DC jongka East Khasi Hills District akbangila ya kikat tu kan ni ki suggestion lan ni kijing ajing mut nak benta banyara ban kentiu halor kerap karian kita banding tong ngila ya kran ha kabede bat keneka dor kamur tengi ong ba lagumno nak liang jong DC badan ni ka ikhtiar ing baka price monitoring committee kan pej ya ka kimar kimata hejing ya dor kamur haki yo kihat tengi ong ba dakani keju komiti alis kan persyang ban sungthuru haga bayade be kejing yadi yathit jongi yaki marap hayau te nang ba kin sungthu namar balai ba nakinong rep se kapoi artingka bat balai ha unong ban tarem te ngila sungthu ni kwa yu disi ba sungthu ba hai kenika gam kador paya per te ngingi sungthu ba hawat kidan kibun ki nong hai ki medelman ri wala kataru ni kwa bu disi unda sungthu ikane kenang ba ula ban le sewat ban keren lane ban ajing mud ba pada ula sungthu ka kador jeng norep baka dor jeng ki consumer but ka jingklud konsep alis ula ban keren kenelang jung disi ba kimdei ban knyot ya kador jeng ki norep te ya kane lamar ka hap ka bor jeng ngi scam ba le bat ular hero ban sa pej ya kane te ngila ajing mud ru yu ha kabede bat waj ni sungthu ba ya ka policy agriculture policy kan kaban simrai da ka sarkar teh ringi scam ba udisi un pa ka kubor se government kumban pen mau ba nak liang jongi kum kinorap ngidon kam ya ka agriculture policy nangka kini ki le sikiban syarap malu malaro imong balada ngile kita processing kan yarap no baken kiu no kador kamur jung no ki marep tering la ikran bot disilap no ngin don kini ki processing kum kanu sa kini ki perishable ngila bandu daki probiotic processing facility ya kaneru udisi wang umsa pej ban simkia halor kane tingila ikran ru hakabede bat kanika na sukmen koi kalian nama hawat ngim habangi kendu udisi la keliru syang kanika PM Kisan te nilai itu bagi duna bah ki bayo ya kena skim PM Kisan tingi sukmen disi ulah tip singi ba kini kinorep ki bomdon cekaro ki landless farmer kilala ban apply ya kena PM Kisan ngi kentu ya kinorep barokat bikin apply ya kena PM Kisan belum ke jingarap ndriu hajar ta sistem ngi skim kena kan ngirap nila ya rai bani trilang berdisi na kentaban ban le ya kena PM Kisan nilai keren tu harga beri nilai syu yatu namar nilai keren sibun nilai keren hadu jan cikenta tingi nilai poi keren tu harga beri bagajing gajing bom poi biangpor jeng kisembai hakini kinoren ngi scam nak yang jeng kanero udisi usa simkia tekawai ke bangila yeshim le se ka rai rengkat bar udisi ula pan yangi ya keneka data bakat nungut don taki nongrep kubi te nakling jungi angin persyang ya kapan lum jingtip omtang yang dia nongrep kubi ri ki jaj marep ro te ngin sa persyang ban balaki data nga request ikini ki leaders ki jongi bagi unit affair bakat lum ya ki data kebari bagi nongrep kubi lane pan lane lane kino ki marep dia minta kin ai le se kam terpangsyal am tau ni kubi nama ukra basutu kanungut idan kinorep hang ha East Khasi Hills maka jurisdiction ju DC ma ada ha East Khasi Hills tengah ketu ignoilam apa East Khasi Hills berakawai bikin persyang ban lum jingtip kanungut idan ni kinorep minsa IUDC benging scam ba un sa shim yaki intervention hakbade bat ka hakamiat jeng kinorep cukup mabi ong ngiru ngim patla ban ong exactly ladang ngin lum kadataru yo le sing ngim yo ban lum tikna henry wala kataru ngin lengba kinong yalam gijungi haki unit HFU haki snong bat haki block perfect miskem ngin salah ban
la ban ai ka data lak num no ni dan kam se artayo la nilai tayo ban lu ni data ingin sa submit sa DC Tapi dia gini kecing biar tu kubi. Ki kajing yakran kadai hi salang hapang katahi kajing hiardor te kitu hi bangila ai ki recommendation sa DC Kerana